chicken din nagamdaga government agan nga chan me kiton sibon kinong tem kinong ruai kibabang kibabanra ya ka jingker ko ya ka riban ka jai pen rio kiton haka state ka chongfe pim don kam ya kinong ruai kibapisio remdor kibawanra de kiktin klemakor kibakren ya kibaruai ya ka jingruai kibawanra ya ka jingtem ya ka nongba ngim don kam mak ya ka taga kantien kabalakren we evangelist ngim kwa tamasa ngikwa tek ya ka jingkala hakari hakajat penrio hakanongba nanda sekawai pade kam kenti ya ka nongba show Jesus press ka revival ganja ya kwa banong nagabanta jong ki parolo khangne la don kinoti lada don kiba kai drugs lada don kiba di drugs ni ye fi daga jingi ka jodra ngim shangwan hangne ban punchot ye fi ni wan ban kani kan tet ye fi kong ban akating shaka jing panen kabado Jesus Christ hallelujah ding juga dong basho और इस समय में इस जगह पे उपस्थित है ngakwa banong ye kinuti kala kabama ye fi daga jingi ka jodra विश्व को बताना चाहता हूँ कि आप फिर आएंगे tampur nadu kaniga janiyat kabamenta haka kurteng ka Jesus यीशु मसीह के नाम से ki kalak wat let tampur haka niga janiyat आप लग होना चाहिए shalom for और Jesus ये शलोम यीशु का है this is the city of revival और ये एक क्षेत्र है जो we इबादत है declare the lordship of Christ Jesus in the city of shalom ngakwa badong ka niga janiyat kabamenta इस जगह बताना चाहता हूँ हम सब एकता है